Okupili smo se danas ovde da svi zajedno, kao i svake godine, obeležimo ove uskršnje praznike. I prvo što želim je da vam svima koji ste prisutni ovde čestitam ove praznike i poželim sve najbolje. Moram da vam kažem da imamo jedan broj korisnika koji ove uskršnje praznike provodi kod svoje kuće zajedno sa svojom porodicom. Imamo deo korisnika kojima srodnici dođu ovde u posetu i ovo vreme praznika provedu zajedno sa njima. Ali imamo i jedan deo korisnika koji nema bližih srodnika i kojima danas svi zajedno odavde želimo da povratimo osjećaj da su u krugu porodice, da osete tu porodičnu atmosferu proslave uskršnjih praznika i povratimo veru u to da znaju da nikad nisu sami i da uvek ima neko ko brine za njih. Želim pre svega da se zahvalim turističkoj organizaciji opštine Brus, koja je nekoliko godina na ovaj dan zajedno sa nama ovde prisutna. Takođe, veliko hvala ovim ženama koje su okupljene u okviru turističke organizacije opštine Brus i koje su se svojski potrudile da kod svojih kuća pripreme ovo divno što vidite na stolovima ovde. Hvala Kulturno-umetničkom društvu Kopaonik, koje je, bez obzira na umor od sinoćnjeg koncerta velikog koji su imali u hali sportova, našlo vreme i došlo da vama takođe danas ulepša ovaj dan. Moram da spomenem i Udruženje penzionera opštine Brus, koje je, kao i svake godine, i sad mislilo na vas i dalo donaciju ovoj ustanovi. Takođe da spomenem i prvu donaciju koju smo dobili od privatnog preduzeća VIS iz Brusa. Oni su po prvi put donirali ustanovi poklone. Svi ovi dobri ljudi koji su došli danas odrekli su se porodičnog okruženja, pošto danas na ovaj dan svi uglavnom slave Uskrs u krugu svoje porodice. Našli su vreme i došli da dođu ovde, da budu sa vama, da vam ulepšaju ovaj dan. Sigurna sam da su sa sobom doneli beskrajno mnogo pozitivne energije, koju će, nadam se, da prenesu i na vas, da ovaj praznik provedete u miru, zdravlju i veselju. Hvala još jedan. Lepo druženje vam želim.